Ko Umping Presbyterian Upper Primary School hari boy mentaka singkalai photo kala lingkot kala yo ban plip bai ke school building ke batmai bat kumju ru ban bu manungrim nak banta ban snab hai ke madan ila kai jong school ya ka bla bai tingkar ke company Indra Danush Gas Group Limited kum ka bai luksan hadin bo pipe gas bala pentre ke company ula hap ban yai lingba ke school ya ketika ying school awan ban plip ba do ba Meral Bonds amale ko nongpo ko mukong san haka jinol lang ba MW Kendia General Manager IGGL Uba HS Marhab Headmistress, Utumen Basan Ketron President ke Managing Committee, kinong ilam balang, kinong ilam snong bat kiwi-kiwi kilirong ba. Habakran na ketika singi na kaliang ba MW Kendia General Manager Company IGGL, ulong ba ketika company kabahap apaka Ministry of Petroleum and Natural Gas jong sorkar preng, kabala ay bore ketika company ban pentray, bat ban penya iki gas pipeline nya apaka jela, kaderu kaji ang not bat kathong jong sorkar preng, ban penpoy gas load sebaro kilong ying shuaw sam arjar laipau. Sanction lambak SSA yang ilaiwat kinuikai bar UAE ki Fort Dixie. Tong iliok jirap na ka liang jong SDSU ado ka school building ka kitchen shed na ka midday meal na ka toilet. Henry kini building jungi kimbiang namar begidon tam lai tadi kamera. Tadin pa nakaliang ka bici galatif bang di pipeline gas sugai langba jong kani ka kampau jong kani ka school ke jongi bat kani ka company ru kalai ni kum ka composition te nakani ka composition nakaliang jong ka school kalayo bante ya kani ka boarding school bat haga jong ka por ngaliyo ban pli ya kani ka boarding school langba i MLA badun buram ke jongi bat kumjuru nang ba kaya kani ka boarding school ni lapunot bante ya kani ado kejeng lut kepachi pau lak tengka ba adin kata ngila sina ya kati ka kendro abuna try jo kati madan kanang bande kandeo ko pangiti nang ne kanong suntoy cha kati gilinti bat siti ka wa abon tu sha kesarun kini company ka hab po ka Ministry of Petroleum and Natural Gas ko besom akreto jong ka sarkar den kejeng jirap jong ka sarkar den kumban 20% Beijing Road bentar kenika project kawan no kenika company au arjar khatra istang ini company duduk si thau terik wakos arjar khatra kebiayai baga hydrocarbon emission atau laipo kejing thu jong sarkar hado arjar laipo barok ke India kita iban yok ke gas nomor hot is not hope bagai gas hayin dan ki kali kita niat ke gas kilo pendan kam habarok state like no tang kini state habo not is jongi kunga asam pada katala kilo pendan kam kumbala arpos nama swa kejengwan kenika Indra Danush Gas Group Limited kemudian jirap yang di state bangsa sendiri kali kawai dari state jongi ke Malaysia nangka ke Mizoram ke Sikkim nangka Nagaland Manipur bat ke Arunachal kajing community jong kenika company kenika objektif jong kenika company kekuat panpoi ikik gas siying diberiu andai show pan kam dau LPG cylinder ke baar bat ya ka kali 8 penyai de gas piong boleh de gas kalong ke song tak kendian kan ya per 40% de dor bagi penurut anta tetapi kum cylinder boy kum bakat aspa si cylinder ada gayok kan ni gas ni kan boy tan yo spa prospa oi gas jumlah penpoy aman lagi senong nomor di TV kijing handrai begitu dijaga tiba 8 penpoy kin penpoy kenang tu silinder kin yo ban supply bat ciki senong kibom 8 penpoy atau gas pipeline penpoy ia kiba lala ban penulong po jong kanika senong Kawan-kawan kalau panpli ya ketika yang school ke bermain yang bersama dengan jaga kalau itu nak ada kata-kata
ya kepala BJK lembaga ke compensation kepala ke school kepala lembaga ke jimian juga nika gas pipeline lembaga juga nika cakap bat kabar kalau nggak konta ban yo ban bu ya mau tablet nak konta itu kemadan nak konta juga nika school kalau mesti saya kerja kerku bagi perkat ye kamlong ka basuk na ka banta jong national lane ka school ka managing committee bangi dio yang kijing rap ki committee ni ladang yang pai ia kaje kajing dongko pedungi kumpi nong song ki jinong song ko ka jalame bola ka jungi ko maknai ko pra persen ngilong try ka kendo kadeka schedule lagi kau mengidon ya kan district council kalau ngilong try ya kendo kita tangku masih persen sistem kita kita ikut ki revenue lagi kita ngilong try serta ki project kita prepare kita hampo jelas ini lah surau lah ki factory kila bende ki hospital kila bende ki wi di kam mentang ida thane ada jingwan jong bende ka gas pipeline apo ka jela ka dungi bat lengba ka jela ka dungi ya kepala penbiang membadakan sorgan pedeng Ministry of Petroleum and Natural Gas. Ada jingin terhilang, bat kenen Indra Dhanush Gas Grid Limited.